Malolo malia ho e ki malele e Tonga hono kotoa. Fia ke utaitali le ki mautol ki o mo uniongo ngō le teo ke o ma afu ke television e Tonga ki he hawani. Wakai ko ia ki he ngāhi ulu i o ngōngo. Whahai whamau angatangi koe tangi pe e taha na e tali. Aia koe minister e potungai whanua mo i kolowhai na tula ka koe whafofunga kakai o e watataha toke tātani la fusmalohi. Ka kato ane awhi poloklama ako whatau kei mo whakalahi ilo ki ngahi potungao e whilawe i tonu mo e toka ngai kina e piau kula. Pea mea e taini princess pule pilo levu o tanu pou a e taua wha i mata o iako maalunga o Tonga. E to ia ipe ai ngahi talanoa ke he anayang e whakataha me wakai ke whamimitaha me he mala e o sipoti kai o maafo ke whakamatala ea. Ka koe wakailewa eni ke whaikiki ko au sanolita tui vai. Ko ka katoa hopotange ni ihina ana whakahua e nau tangi ke whakamau angatangi. Hili eni ai ngahi hopo mo whakailo whikau aki mo mau i ai lao whiliwhalealea. Nā e whahai whamau angatangi i he hoa e whiawhi ahoni. Koe tangi pe e taha na e tali, ai a koe tangi ai minister e potonga e whanua mo koloa whakai na tulaka koe whafofunga kakai o ewa tātaha toke tā tani la fusmalohi. Koe tonhia ene toke tā fusmalohi hili a ene halaia i he whakamau angalahi i ono whakailo i minister malolo ka kohonukau ngā kantiteiti ko te vita lawe maau. Koe tumutumu ia ai ola ngai hopotangi ko eni, koe uhiko ene halaia i he whakamau angalahi, pia toki au whakatuku ai ola i hopo i he ene whakahua tu ene tangi ki he whakamau angatangi. I he ene pehe e ki maua i pe ahono sea koe whakafofonga kakai o ewa tahataha. I he ola hopotangi ai minister malolo e tua te lavu na ane whakahua tu, hili ene halaia i he whakamau angalahi. Na e ikai ke tali eni e he whakamau angatangi a ene tangi, a ene whakahua tu ko hili ene whakailo e tokoni palemia ka koe whakafofunga kakai o wawau tahaono toke tāwili ami Latu. I ene pehe o kei maupe e sea ai whakafofunga o wawau tahaono toke tāwili ami Latu i whalealea. I he ola hapotanga toke tā te vita tōkunga me i Tongatapu hiwa. Hili eni halaia e whakamau angalahi, nei i kai ke tāli eni e whakamau angatangi. Ko hili eni a eni whakaile minister po tongai tanak panga humai mo i tute, ka koe whafufunga kakai o Tongatapu hiwa 17 ni tō moua. I hene peheu kei maupe e sea tō moua, ke hoko atu koe whafufunga kakai o Tongatapu hiwa. Koe hopotange minister pa anga malolo ka koe whafofonga kakai o niwa taha fitu lata i whainga taatang mana na e ikai ke tali e whakamau angatangi hili ene halaia i he whakamau angalahi. Ko tutuuni e tu i whakamau lahi Malcolm Bishop KC ke tukua te tutuuni koe ni ke se whalealea ke tok whai hawa kai ki ai whale. Ko he opotange e minister potungau e taki mamata. Minister potungau e ngahi ngawilalahi e puleanga ka koe whafofonga kakai o Tongatapu wase misisika na e ikai ke tali moia i he whamau angatangi. I hene pehe o tonu hia i pēr minister malolo ka kohonokau ngā kantiteiti ko toke tā uhilamulang whasi. Kai ke hene tutu une pe whakamau ke o ato e pēr moiola i hopotangi ko ia o se misisika ke tok whai hawa kai ki ai whalealea. O Tonga ni whai ki eke ngonga le te o Tonga, mo ni ihina anau tonu hia i whakamau angatangi, ai ne kauke ai tokon palemia toke tāwili am Latu, ne onga ngahi ola ko e ni ka au ki hoko atu pē tuku pāka kato ke ngawe i ai whanua. Ke te au urua ki pē ko fia, ko wau ki he whakausinga, ai hopo mo whakatonu longa ko e ni. Ka koutuko i kuna hao ni ko e mo o ni pē mo whakamau to tonu. Ka whitu to tonu pene tonu ke o mai ki ai, ka koe ke uingania ke whaha pore pea, ke tau tuku hifo i whahai. O koe ke nau i kuna, ke kono o ngā koe whitu to tonu pene o whai ki ai. Ke te au e mea lele ke osi, ka e hanga taha te taimi ke ngā ue, e mai ka kai whanua, whakaluku. Fuka tau te whitu ke kāinga mahinga wau taonu, a e rā nau whiri mai mo tuan ke wharearea. Maui ngā koe ngā ue mai ka kai koe konga lahi o taimina e to'o. I he whakatonton tata te whito ki hopo koe ni. Ta koe hopo nei lahi taha i ngahi whakailo koe nei whai ke te koe whakailo i wata. Pea a koe ke aho nei whai hopo koe ono pe nei whai hopo. Ka koe ngā ue lahi whakamana wahe nei whakahopo ki he hopo koe ni. Pea koe tui ko fia lai ke tuku e taimi koe ni ke ataka kata. Ke whakahoko whatungia mai si ka inga wau taha ono. He ulahi ngahi mea koe ke maulama whaka.
kato ko toko lai. Ai taimi i whatontono koe. Ka koe kete kono whakatoa ai utau. Ke te au utau whawhitai pita tō ki otua. Ke koe whamau tō tonu e kuna ka peke moni. Peta whakapa katoa ki ai peta hoko atu mi ai. Kono whakaha ai ni whafofonga kakai o Tongatapu hiwa 17 tō mo ua e ne o ngoi ki he ne toi mao pia whinga maali e i he ola ai hopotangi ko e ni. Ngoi e pia tau whamalau pe o toa ko i kei maha. Ngau e tau whai. O ngā pito e ola o e hopone tapu. E whian mo toan he koi koi. Ngai me pe koe nei whai kia manaki ko ia pen hoko. Alko e tā mona ku loto ke mahi no pito e. E ke whai e ngai me koe ni akia o tā whi. Pe ko whi ngā ke tui whata. E whai aki pe ia e loto ku whangamari. E ku au pe ai. Latu tō ni koe nei hopo ki he. Whai ngā mea nei whotu tua ke ngai mea koe ni nei hopo. Pabea mana ke motuani ke o se ata ngahi hopo koe ni. E whaha ngā ue mai whanua. Ka malo ka me e nei whiria ki mautoro ki he langa ngai. Ke hoko ato e ngā ue. E purea ngā mo wharera e purea ngā ui kono kakai. Ko e wha malo he niki he tamai e pani koe koe. Kau mai e ngai lot ko toa pe. Whamalo atu ki he whamiri. Tamu he mahin. Lo tongai ni ne pehetu ke tā uhilamulang whasi o whawhiawhia ai ola, ka o ku te eke ke whapapau i ai hoko atu pe e te whoki o whili maa Tongatapu ua. Ko gonga i te mini o ko whemari e ko hiko justice is done. E ko whakahoko le ngā ue e lao pa whamoni ai ne mau e lao e whili ne toko si. Kau e me whawhiawhia ka au. Hau kata ngā ue ngā ue ke he kakai o whai. Te kai ke maa popo whakau. Ko ki talanoa holope mo u kakai mo family me me pega na ula. E pure pe foke kau pure. Ka ku mahalope o sa wiki tahamen mai no te utoele pe te malolo ai. Kai ke he kua mahino ai ola tangi, ai ai kei muimui pe ngongo ko ia ai whaleni, ai tu une whalealea ki he toko ua ko yung whakafofonga e ua, ne kai ke tali a ena tangi, ai a koe whafofonga kakai o niwa taha whitu, la tai whaingata a tangi mana, pe a moe whafofonga kakai o Tongatapua se misisika. Nā e mea tahine Princess Pule pilo levu o tanu pou ai amanaki ke langa ai taua wha i mata ke whatuu ke ai wasi ai ako malunga o Tonga. Ko hili e ni honotali e he kautaha kolistutuku a Tonga ke toi langa fo'ou ai taua wha i mata hili ai hoko ai mōwhia pe māma ki hako anga i he tau wāwhi. I he mea tahine princesi pilo levu koe polokalama ngā ue ko e ni, o kone te whakamamawha i ai e whie mau ke mahu inga i ai whānau ako, i he taimi koe ohi koe whenga ko. O hoko ai wasi pe koe tau ako e ni ke te whakafoki ai ako anga ki he whituu, mo i tuunga ne langa hake ai ako anga. O whatatau ke he visone ne whakatuhe la a kua unga whanua ki ngtau whaahau tupo wha, ke hoko ako malunga tonga koe māma anga, ke ngai ako anga o Tongani aki ai whakahoko ai whenga ko ki he leleita ha. Koe whakakau i, whakamanatu, mai whakaake, o ngāhi whakakau te whito i mo oni, mo ngāhi ulunganga mahu inga, na e tanu sia aki, ai api ako ma olunga o Tonga. Na e hoko a wha i mata, pea e kei hoko ai pe ia, ko a whaka ilonga, ki he kawako tutuku toa pe, mo i kawako lolo Tonga, ai uhinga maarie, o i kihere reitaha. O whakafoki mai e wha i mata, e ngahi manata me rie, pea e hoko ia ko ha mea ke whai ake hatala noa. Ko e kawako tutuku ko ia na nau tupu hake o i kai ha wha i mata, e ka mata rewa ha mou whanonga fo'ou. Ko e ngāwe ko e ni, ko e wha mo onia ki he wha i mata, ko aka i he kawako tutuku. Pea mo e tau pore
iho tau tuku whakaholo. Ki he rei taha. Koe whakakakano ia o mea kotoa pē o lelei mo whakaholo mamata i he mo ui ai Tonga. Ne ongo pe koe whē ai wheitu o tau nofo ai pe ngā ue ai i mamani. E i he ni mau pē ai whā i mata ke tari rerei ki tau tolu ki o tau api. Whatauange ke ne tu kari mo pore mau pē koe whakatata mo oni ai moto o i kihere rei taha. Ko hiliana hoko te pehi o wau tanu pou o tataki ai e prinsesi pilo levo pe hoko at kei tokon palemia to ke tāwiri am Latu mo i kaua ko tutuku. Lo Tongani ne me minista mo uihua kawa meiliko ka koe Palestenia ai kautaha ko tutuku maalunga a Tonga e hoko ai taua ko ini koe makamaile mahu inga ki ako anga. Ka hui ko e manaki ke whailonga i whakataha ai ka kato a hanolanga o e taua mo i katoa ngai ai tau walungo fulu ai ako anga i he tau fo'o. Ko fu historia lahia, ka hui koe whamana tua pe hai mai ai i he wasi ko ini, ko e se koni ko toa pe, ko e mea ofa, pe ak totonu ke ngawe aki lelei mo totonu e he whanawa ko. Na hile au wau, na e whoko te pe ngai whame ite o e aho, ai ne kawa ki ai ka wako tutuku, pe mo e whanawa ko lolo tonga. Ko e uhi ka whema o ke te mateu tewa ngā Tongani meiha we sia kovi e hoko miha whatamak whai na tula whatupake. O ke hoko atoi pe a hono whakatau kei mo whakalahi ilo ai ngā he potu ngā ue o kuna ngai whapatonu ki ona toka ngai kina ai whatamak whai na tula iloa koe pe au kula. Nei ka katoa ane awhi ai proklama ka whatau kei aho e ua ai ngā he potu ngā ue ko ini ai nei tataki ia e senta ki hono toka ngai kine ngai whamatala ko ia kihe pe au kula, whataha pia mo NDRMO. Oku i tonga ne tale ki tapu le senta whamamani lahi toka ngai kine ngai whamatala ki he pe au kula, toke tāpala ofesa Lara Kong mei Amerika o whakahoko ai ako whatau kei ko ini. I e whai keke a ngonga le tiotonga mo toke tā palofesa Lara Kong nani pehe ko e tau mua a e nau i tonga ni ko e konga e nau tukupā ke toko nia ngai whanua Pasifiki o ka waia tongani ke nau tue mateu te wangi i he taimi o kuwhatokanga pe au kulai. Lo tonga ni ne pehe toko ntale ki ta ofisa whanua ke no pule i ala hoko whatamaki NDRMO moana ki oa ko e polokalama ko e ni e whingau ake mo i kautaha puli anga whakatataha i hono whakaiviangi ai kau ngāwe o tonga ni. Ke nau i loi ai mea tatonu ke whai i he taimi o whatokanga piau kula i. Pehe ke hoko ai piau kula mo i hili ha hoko ai piau kula. Whakataha aho e ua ko e ni o ko whakahoko ia i he tokoni pia me he puleanga Amerika ai au ko whaia e whengawe aki wa ofi ai pia mo e kautaha o ku iloa pe ko e UNESCO kai o maa ngahi hoa ngā wekehe o kawai ai National Oceanic and Atmospheric Administration o ko nau whakahoko whatongia ki nau tolu pia me Honolulu i Hawaii, Amerika. Pea o ku whai ai e polokarama ako ko e ni i he whengawe aki. Pea mo e potunga ue o ku ne toka ngai kina ai ala hoko a whakatamaki. Pe ko ia i loa ko ia ko e National Disaster Risk Management Office o whamalmalu i he potunga ue ko ia mei teki. Pea o ku mau whengawe aki whataha pe pea mo e senta ko ia atonga ku ne toka ngai kina pe ku ne o mai e tau ngahi whatokanga ko ia ki he Tsunami pe ko ia toka ngai pe me he office e whamatara ea Tonga Meteorological Services o ku whamalmalu pe pe mo i wa ngawe ko e ni i he potunga aue ko ia mei teki. Ko e tau mua ako aho e ua ko e ni ko hono wheinga ke to e
whakaivia ai ngahi potunga au e koia whelawe o koe nau kaunga tonu ki he ngā au e koia toka ngai kina o e pea ukula pe koe tsunami i Tongani. Ia koe whakatau mua kotoa ngahi ngā au e koe ni ke toe hoko ange ai hotau ngahi tūkui kolo, mo hotau ngahi tūkui motu, ke nau toe malu ange, pia nau whakaake ake ngofua ange, i he taimi koe o ka hoko ai whakatamaki koe ni koe pea ukula. Pea o kia i pea ngahi ngā au e ko lava atu ki mua, pea ko tui ai pot ngā ue o ko kei whie mau pea ai ngahi porokalama koe ni, ke teu, pe toi ma teu anga e kau whahaku whatongia i he taimi koe au kuna o hoko ai ki he ngahi kolo, ta tau pe i Tongatapu ni ka pehe foki ki he tūkui motu o Tongani katoa. Nā e toi whamala ala ki oa ki he ngahi potungau i Tongani o kuna ngai whakapatonu ki he taimi hoko ai ha whakatamak whai na tula pea ukula, pe he ki ngahi palani ngā aue o kuna whakahoko. Koe ngahi potunga au e koe ni o ku whakawhei pe kuna i heni i he ako aho iua koe ni o ku kau ki ai os mahino pe kutatakia e he NDRMO pe koe potunga au e o kuna o toka ngai kina ala hoko a whatamaki pe pehe foki ki he Meteorological Services pe kau ki ai pe moe potunga au e siologi koe ai potunga au e ai puleanga o kuna o whakamalmalu i he potunga au e whanua. Pea o whakawhi i kotoa mai e ngahi potunga au e whelalawe i o kukau ki ai ai statistika ko e ofisi ko ia o e wharema ko e potunga au mo ui o ku nau kau mai mo ki nau tolu o ku i heni pea mo e ngahi hoanga au e ko ia pea me he ngahi potunga au e i kai whapuleanga pea o ku i heni pe whoku pea mo e ngahi hoanga au e me ngahi potunga au e nau whai hono whakapaanga e ngahi ngā au e lahi i Tongani pe koe development partners ai au kuheni ai potunga au e koe ai Nusila pe koe MFET pe pe whoki ki e TFET pe moe ofisi koe o e Chaika kauat ki ai pe moe kautaha koe UN IOM o kunau i heni. Koe tālanga pe koe ngahi tala noa koe ia i he aho e ua koe ni mea ne awhia o mai ki ahoni koe ngahi konga ngahi mea ko lawe i he kau ako kuna o wako i he ngai po i he ngo aho koe ni o kawai ai ngahi whamatala fo o ki anga hono whakahoko ko ia o e mape whetuktuk whakawawawe o ka pau e hoko ha pea ukula pea pehe foki ai to e ilo ange ke whonga ngā ue tau te whito ki hono tuku mai tau ngai whatokanga peko tau early warning pea me tau senta ko ia fua motu o to e mahino ange ngai whonga ngā ue ko ia kau mai ngahi process pe ko e whonga ko ia o ku whakahoko ake ngā ue me he taimi o kumau ai ngahi whamatala pea me ngahi data pea me ngahi pot ngā whelalawe o kau pe mo tau hoa ngā ue me muri o a wai pe ki hono tuku atu ki tua ki he kakai pea mo e whonua hono kotoa ke nau mea iki ai pea lava foki mo toi langa hake ai ngai whengawe aki wā whengawe aki ko eni i ngahi potu ngāwe whelalawe i kui hen pea mo potu ngāwe ako ka pehe foki ki he ngahi potu ngāwe ko ia ai pea me he siasi ngahi potu siasi i Tongatapu i Tongani o nau kau mai mo ki nau tolu ki he tau whataha ko eni. Kai ki hei wai whaka āmai proklama ko e ni ke te whakalakalaka nge ngahi whakatau kei mo e whakalahi ilo ki he ngahi potu ngawe i Tongani ki a ngahi tokoni whikau a ki mui kawi ngani ki he kahau o Tongani. Ko ha ako o kulelei, ko lelei e nauna wako mo e mea ngā aue o ku ngawe aki i loki ako. Na e tai maali e ai aniafi e kolisko tupo i he whaki tokoni ai siaso si sukalai se kau ma oni o ngahi aho ki muini, ai ako na whaki atu ne ngahi tesi mo ngahi sea ki ngawe aki e he ako anga. Ko e polo kalama whak tokoni ko e nine me tai ni Princess Kalauni si nei takala pea mo pilinisi tau whaahau mano mataongo. Ko e ngahi tokoni ko e niuk whiunga mo e tesi ako mo e sea ako e taha afe kua whaki ma ai ako anga ke nau ngawe aki ka na e whaki pai ai anongi au aniafi ai ai tok whaki lewa ai tesi e whangi au amu yangi.
I he polokalama whaktokoni ko inia wia he te whaangea makehe ai, ke toktu whatuwha tuia ki ngahi ako anga lautohi. Rotonga ni he mea minista ako leo leo hua kau mei liku nani pehe, o ki ai hou nga ia i he kei tu tawha ake se aso sisu kalai se kau maa oni oni ngahi aho ki muini, i he tokoni i e sektoa o iako, ke te whakaivia tu unga whakanau nau e ngahi loki ako ke toilele yangi. Rotonga ia ne whamalo i e pehe puli ako leo leo ko lisko tupo sa i monta paongo, a he tokoni ko whaake ange ma ai kolisi, e hau kai tokoni ko ni ke toilele yangi whinga ko whanau ako mo whakawhinga maali i, ai taimi o whakahoko i enau ako. Pea me ka kātou pe homo uni o ngongo ka iai hao toi o ngongo ka tak whetutake mai ke whika telefoni wa tau ni mini maono. Whamalo te tau ke whi mai, ka osnoli tatu i vai, ka mo mea. Good evening and welcome to our English news package with Radio and Television Tonga News for tonight. Making headlines, Court of Appeal upholds only one election appeal, Dr. Tania Fusmalohi, the People Representative of Ewa 11. Her Royal Highness Princess Pilolevu officiates groundbreaking Tonga High School Clock Tower project, and 2-day tsunami preparedness training completed for key government ministries that are responsible for tsunami preparedness. We'll have these and more stories later on in the bulletin together with sports to wrap up with the latest weather updates. Now for the stories in details. The Court of Appeal has completed the final judgment of the hearing all election appeals that were filed following legal challenges alleging breaches of the Electoral Act. Let's take a look. This afternoon, the Court of Appeal announced that only one appeal was successful. The appeal filed by the Minister of Lands and Natural Resources and People's Representative for Ewa 11, Dr. Tanila Fusmalohi. Dr. Fusmalohi's victory overturned the earlier decision of the Supreme Court, which had found against him in a case brought by former Minister David Lavemao. This was the most significant outcome among the election appeal cases because Dr. Fusmalohi had lost in the Supreme Court and only secured his seat after successfully appealing to the Court of Appeal. As a result, he retained his parliamentary seat as the People Representative for Ewa 11. The appeal filed by former Minister Edward Lavlavu after he lost in Supreme Court in his challenge against the Deputy Prime Minister and People's Representative for Vava'u 16, Dr. William Latu, was dismissed by the Court of Appeal. As a result, Dr. William Latu remains the Member of Parliament for Vava'u 16. The appeal by Dr. David Tukunga from Tongatapu 9 constituency after losing in the Supreme Court in his challenge against Minister for Revenue and Custom and People Representative of Tongatapu 9 17 Domoa was also dismissed. Therefore, 17 Domoa retained his seat as the People Representative for Tongatapu 9. The appeal by former Minister of Finance and People's Representative for Niua 17, Lata Ifaingata Atangmana, was likewise dismissed after he had lost in the Supreme Court. The Chief Justice Malcolm Bishop KC has ordered that this decision be forwarded to the Speaker of the Parliament for Parliament's consideration. The appeal by Minister for Tourism and Minister for Infrastructure Semisisika, who is also the People's Representative for Tongatapu 2, was also dismissed. This means that his former candidate, Dr. Ulamulang Fasi, final judgment still stands from the outcomes of the Supreme Court. However, the court also directed the outcome be formally submitted to Parliament. Speaking to Radio Tonga News, those whose victories were upheld by the Court of Appeal, including Dr. William Latu, 17 Domoa and Dr. Uhilamulang Fasi, expressed their happiness with court decision. They said they were pleased to have successfully defended the appeals and their focus now is to continue serving the country. Her Royal Highness Princess Pilolevu officiated at the groundbreaking ceremony for the construction of the new clock tower at the Tonga High School ground. This project comes after the School Ex-Student Association approved rebuilding the clock tower, which was destroyed when the school main building caught fire in 2000. Let's take a look.
In her address, Her Royal Highness Princess Pilolevu said the project highlights the importance of students making the best use of their time in pursuing their education. She said the new clock tower will help restore the school to its former appearance and status, in keeping with the vision of the late King Taufa'ahautupo IV, who established Tonga High School to serve as a leading example for schools throughout Tonga by promoting excellence in education. In 1947, my father established the matriculation school, now known as Tonga High School. It was the embodiment, thank you, my Lord, it was the embodiment of a vision to educate his people and prepare them to take up more prominent leadership positions and empower them to be able to converse and interact in the international, regional, and national arena, irrespective of their backgrounds, but grounded on academic merit and personal achievement. The revival of the Whaimata Clock Tower symbolizes our journey towards the 80th anniversary of Tonga High School. As a reflection, remembrance, and reviving of the ideals, the principles, and values that underpinned the foundation of Tonga High School. Whaimata served and will continue to serve as a reminder to all ex-students and current students alike of who we are and what the Kihelere Taha stands for. Our abiding attitude in life should be Kihelere Taha. Whaimata brings back sweet memories and will be a point of discussion for everyone. The ex-students of 40 years ago will reminisce of their time at Tonga High School, while those younger ones who grew up without the Whaimata will now start a new journey with love and forge their own history for the future. Following her remarks, Princess Pilolevu led the official groundbreaking ceremony, joined by the acting Prime Minister Dr. William Latu and the members of the school ex-students. During the ceremony, Wakava Meiliku, the Minister of Health, also the President of Tonga High School Ex-Student Association, said the clock tower would become an important landmark for the school. It is expected to be officially opened in conjunction with the celebration of the school's 80th anniversary next year. He says that the clock tower carries great historical significance because every second shown on its clock serves as a reminder that time is a precious gift, one that students should use wisely and responsibly. The Whaimata Clock Tower is more than brick and mortar. It is a promise to honor our past, to mark our present, and to guide our future. The anniversary is a mirror held up to time. 80 years is a long conversation between generations. A story written in chalk, rugby tries, Shakespeare's, and the quiet dignity of our Tongan values. A clock does not just tell time, it teaches time. It reminds us that every second is a gift, every minute a responsibility, and every hour a chance to build something worthy of those who came before us. This tower will stand in quiet faithfulness. At its electronic face, a steady beacon for our school. It will not ring or chime, but in its silence, it speaks louder than any gong. Every glowing number will one day witness early morning study, midday laughter, and even evening prayers. It will mark our milestone, not with noise, but with constancy.
a reminder that the most profound moments often arrive without fanfare, yet shape us forever. The clock face will look in 4 directions. Following the groundbreaking ceremony, the day celebration continued with activities involving both ex-students and students to mark the importance of the day. A 2-day training aimed at strengthening the knowledge and preparedness of government ministries responsible for tsunami response was completed yesterday. The training is part of Tonga's ongoing efforts to improve its readiness for the impacts of sudden natural disasters, which continue capacity building for ministry directly involved in disaster management, particularly tsunami preparedness and response. The program was conducted by Dr. Professor Lara Kong, the director of the International Tsunami Information Center in the United States, who is currently here in Tonga to lead the workshop. Speaking to Radio Tonga News, Dr. Lara Kong said the purpose of their visit is part of the center's ongoing commitment to support Pacific Island countries, including Tonga, in strengthening their preparedness and ensuring they are better equipped to respond whenever tsunami warnings are issued. Our purpose to come to Tonga is there is an international program called Tsunami Ready. It's under the umbrella coordination of the UNESCO and Intergovernmental Oceanographic Commission. And we have support from the United States government. And it's a Bureau of Disaster and Humanitarian Response to help support Tonga to become tsunami ready. So I work for the International Tsunami Information Center, and we are a support organization of IOC and the United States to help countries in the Pacific to become better prepared for tsunamis. So we're here to talk with the Three Musketeers, the disaster management, the Met Service, and the TGS, of how we can help support and maybe fast track them to be a part of the Tsunami Ready community. Meanwhile, the Deputy Director of the National Disaster Risk Management Office, Moimoi, said the program is designed to ensure officials understand the appropriate actions to take before, during, and after a tsunami event. Kio also outlined the roles and responsibilities of the government ministries in Tonga that are directly involved in responding to tsunami emergencies, as well as the operational plans they implement when such disasters occur. It is hoped that this training will lead to further improvements in disaster preparedness, professional training, knowledge sharing, and technical assistance related to tsunami response in Tonga in the future. And a quality education depends not only on good teaching, but also on adequate learning facilities and classroom resources. Yesterday, Tupou College Toloa received a donation of school furniture from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, including desks and chairs for their classroom. The presentation ceremony was attended by Crown Princess Sinaitakala and Prince Taufa'ahau Manumataongo. The donation consists of 1,000 student desks and chairs for the college. An initial shipment of 600 desks and chairs was presented yesterday, while the remaining 400 will be delivered at a later date. The program also includes an additional 400 desks, which will later be distributed to primary schools. During the ceremony, Acting Minister of Education Nuku'alofa expressed the government appreciation for the church's continued support of Tonga's education sector. He said the donation would help improve classroom facilities and strengthen the learning environments for students. Meanwhile, Acting Principal of Tupou College, Tongatapu, thanked the church for its generous contribution. He said the new classroom furniture would greatly benefit the college by enhancing student learning experience and providing a more comfortable
and effective classroom environment. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. Code of Appeal upholds only one election appeal. Dr. Tanya Fusmalohi, the People Representative of Ewa 11. Her Royal Highness Princess Pilolevu officiates groundbreaking Tonga High School Clock Tower project, and 2-day tsunami preparedness training completed for key government ministries that are responsible for tsunami preparedness. And that's it for tonight. Thank you for your company. I'm Senorita Tuivai. Good evening.